Ampun ako mga ho sono takang na. Najolo hindi song ko takak ko sibuto ho. Pantasan do barmati at sude manuki apa ni pikko ki ho do. Sibuto ho da. Mau tudo masih senter langit naman ako manukta. Hapi nga ni nanak ko sendiri do pelakuna. Ipi na mahalak sibuto. Kurang ajar. Hubege-bege pesang guru mo nang kung ada ho masuk les. Ligi madaw na ulit hepeng. Tuarnet pa inda be. Manabusihan po pa inda be. Dan, segala jenis fasilitas na dong ilayan aya di ho, itarik aya mo sudah mulai dosan ATM, kareta sudah makon na itarik kon aya na masako inda dong bewina tarpatura sa kidaganak. Lengkap ulit sudah ho fasilitas mo na nga dong gudana. Lalu salah dalat ko percuma sudah percuma. Arana biya mau dok kenang ko na sa burjua di ho hape so ko na mapambena mo yaw balos na. Bukti nyo sa nga doon dapat ko pelajar selama 3 tahun. Yang, kemarin ko melihat mu. Kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih menginginkan tentangnya. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau Hentikan! Oh! Masangonit tong hindi mo kuting mo pa na suti gordo pinapa ni sunat! Belajar madaho pade-pade, mang. Nago jadi ado ho. Harus namang seusia mo mamikir ko masa depan untuk kena isang cita-cita. Ido ko ya cita-cita mo polisi. ketua na pa sa bulong nakicita-cita ko. Icok ayo kita na pa sa bulong mi. Mga batu mo to kina kita na pa sa bulong. Aso biya mo hoy mo kita na pa sa bulong. Aso keren. Ha? Asubeteng. Asila nga murluak. Ima cita-cita ko. Mau gimana lagi, ya kan? Oh, nada beda be, na manguluon. Mati madatong na marana ko tiyongonon. Masa depan itu mang punya cita-cita. Nang guna songoni. Anak ni dengan nyaya sih, cita-cita nang jadi pilot. Tahe. Tokin na yung berhasil ko, ho na manikmati marmobil ko, makayo ho, tokin na kan amat ko. Sang apeg yok mutak tabos yo, hindi pula harap ko nyayay. Oni mo kita na po sa bulong. Alale! Ate mo da? Si Alina Sipon! Ha? Kamu itu sadar gak sih? Ha? Sadar ko sadar. Rencana niya itu kinay pamasukon niya daw itu polisi nugtamat ko kelas 3 SMA. Sana tu kantor polisi mau pamasuk. Saya sebagai ayah pingin anaknya nanti berhasil kelak, bukan jadi nak kita na po sa bulong. Ada apa bang? Marmaya mi tu sandu ba inda dong urusanmu. Memang. Tapi kan aku lagi. Hei CS. Aku di sini seorang ayah yang sedang menasihati anakku. Apa ada hubungan masalah ini denganmu? Harani anak dihuting di tempat standaan. Lai, kau disukkan na lewat daw lai posisi na. Jadi huida hoison mangamuki anakmu jadi wajar matuku sampai sang masalah. Yang jelas berarti kau kepo tentang kepribadianku. Ano sapa-sapa yung musalang kok mau amison. Dia kan anakku dia. Aw na maceta kia. Inda dong urusan mo si pokoknya aw antara aw do tia. Inda dong urusan mo si. Alah. Inda na pala nila paksongoni. Aw manong boto anakku sang ako biya. Aw kan kok manukot cita-cita niya do sang ato kinay daripada masego masa depan niya. Ini maksud ko nang wala ni dia. Inda urusan mo. Alah. Tayo ka aw kan namanya pa do. Ato kinay berhasil pe hujo do na tibuk tangan. Urusan mo do memang Jadi tu kinay siyang tepe anak mi. Urusan mo jo deh.